Landwehr Onama. Evo da vam snimim video koji sam obećao, nemam ga kad snimiti u nekom normalnom ambijentu. Evo dok se vozim ulicama Medeđina, to ću vam malo reći. Ajmo da krenemo, znači Landwehr Onama kao predzadnji meč večeri. To su upravo mečevi tipa koje svi vole. I oni što poznaju sport, oni što vole borilački sport i oni što dođu tamo ispijat piva, žderat kokice i ove kobasice i urlikat. Jedna i druga publika voli takve mečeve. I meni je bio meč zanimljiv jako zato što ide se naprijed nazad. Znači taj Onama, ne znam odakle momak, ali brate mili, zamalo je ovoga završio u prvoj rundi, brutalno ga ispribija, da bi ovaj luđak na čistu snagu srca i hrabrosti se vratio u meč i onda izdominira do kraja i pobjedio zasluženo. Jedan sudac je da neriješen taj meč, ta meni je totalno apsurd, ali suci isto vole piti, drogirat se, tako da mislim da je tu bio problem. Onama je stalno pritija, znaš, stalno je bio tu negdje, vraća se, onda krene, eksplozivno, ali onda krepa, nije mu baš kondicija dobra. Dok je ovaj drugi, lud ko šiba, išao na tu ludost, znači, dominira, ground and pound, brutalni, digne se, počne širiti, raditi show u publici, znaš. Mislim, on to nije radio bez veze, znači, on se izmara, vidio da ovoga ne može završiti, onda bi na takav način, tražio dodatnu energiju iz publike. Šta mu je uspjevalo. Na kraju je zamalo bio završen. Ja ne znam kako se biti zna, najde. On je 2 puta ulovio jednu vrhunski zahvat, vrhunsku polugu na vrat. I Onama mu se iskliznija oba 2 puta. Zašto? Pitali ste se zato što onakav ten, onakva pigment i koža, vjerujte mi da ja to sam osjetio 100 puta u životu, je jako sklisk, puno je skliskija nego koža bijelca ili mulata ili ne znam čega. Znači baš onako crnac afrički, oni su jako skliski kad se oznoje i zato je uspio se izmigoljiti iz onoga gotovo zaključanog oba 2 puta zahvata. Meč kao meč, znači tehnički nije bio nešto super, tu je bilo dosta grešaka, ali je bio srčan, nenormalno srčan i oba 2 borca su imala nevjerojatnu volju za pobjedom i na kraju pobjedio Bulji. Ne vidim da će taj momak nešto napraviti u diviziji sa onakvim načinom borbe, najvjerojatnije će se ili ozlijediti ili će se potrošiti jako brzo, tako da ne dajem mu neku svijetlu budućnost, ali će biti uvijek atraktivan, kao mnogi u raznim promocijama. Onda dolazim i pitali ste me za Cruza i Veru. To je klasičan meč dva stila. I meč bio odličan, Cruz je vodio sve do nokauta. Iako je bio prije toga 3 puta u knockdown. 3 puta ga je Vera oborio. Imali smo osjećaj čim ga Vera dotakne da ovaj pada u nesvijest. Mislim, pada u nesvijest, u knockdown i onda se diže, vraća i tako. Kao što sam rekao, sraz, potpuno 2 različita stila. Imate Cruza koji je pun trikova, nenormalno inteligentan i nenormalno dobro kretanje, ali nema snagu udarca da može čovjeka završiti. Ali je nevjerojatno lucidan, nevjerojatno je pun trikova, pun šinjevera, ima veliki problema dok ga nije ugasio. Bili su spremni oba dvojica jako, pogotovo Cruz koji vrate milio sa onakvim kretanjem izdrža 4 runde, to je impresivno. Vera s druge strane je čisti snajperist, znači ja takve borce zovem snajperist. On je precizan, smiren, čeka moment i kad vidi ispali hitac i ubija. Tako u ovom meču bilo, znači 3 puta ga je rušio ručnim tehnikama da bi ga na kraju pogodio living high kickom dok je Cruz bija u eskivaži. Pogodio ga ravno po svi licu, slomio mu nos odmah, ne znam, nisam pročitao nigdje, nisam uspio, kratko sam to vidio taj meč, tako da nisam ništa čitao o tome, ali vidio sam da mu nos otišao, znači slomio mu nos. I s takvom ozljedom ja sam vidio da Cruz ima volje nastaviti, što opet svaka čast, nije bio prvak bez veze. Ali ovaj Vera nije mi simpatičan nikako, ali je stvarno opasan. Opasan je, jako opasan borac, znači precizan, silovit, vješt.
zaslužio je pobjedu. Iako je gubio, kažem, gubio 4 runde ono, na karticama i bez obzira na te knockdowne, puno je primio udaraca koji se boduju, ali nisu nanijeli štetu jer Cruz nema neki jak udarac. To je to. Baš ono, te dvije borbe sam baš htio se ih baš prokomentirati s vama jer su show. Od sljedećeg puta idemo. Pozdrav iz Medeđina.